Neki le yumuh di juda, putih dah di mayam le juda ka. Mana? Duduk guys, duduk. Ya guys. Hai tengok guys, hai tengok guys. Main saja guys. Hai dik, angkat tim dia, ngabang Royo jangan saya tiraman deh. Ya, angkat jangan ngabang yang dah terperah balik boleh kaileng, abang anak kaileng deh. Ya, abang Royo kadro kena penayung dia. Ya. Tapi penayung cuaca deh, ya, dingin benar deh ya. Dah pelan dalam penayung, Pak Timon. Mengalah juga ji. Angkat jangan abang. Dan yang kejang abang cukup bagi aku ni. Angkat bagi aku. Abang dame peng lepas berbuat ni. Atin telah tu. Nah, Cino dong ada boleh ngawak kade. Cino dong. Jangan minta cewek menayung yang lega-lega deh. Ya, naik kalau abang kali kau baru, naik. Cina jejak menayung ya kau abangan. Mana abang payah cuk leo deh, beli kau boleh. Ya, deh. Kau le deh bu, ket. Abang deh katro Jakarta. Macet udah, kita macet. Oke guys, kembali lagi bersama Bang Daud guys. Bang Daud katro Jakarta. Di Jakarta di macet deh. Boleh ya bang? Dia motor banyak dah. Apa aja ada Supra? Supra, beda Jakarta, motor dong. Itu dia Jakarta di macet. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Menikmati suasana alam yang dulunya kita lihat cuma di sosmed, akhirnya kita sampai juga di Bali guys. Agar adik tiang abang atau buat yan, hai dek. Tonyo bang buda rapi aja sama buda deh. Juga bang dengan buat aja deh. Supaya bagi adik ini yang di Bandung ni. Mau di Bandung mana? Main di sini juga Hermi. Hai guys. Ini kan orang belum bangun dulu. Pondok Nada Ribai, Pondok Besra, Pondok Ikram Karona, semuanya ada. Ayuna deh, Ayuna, Candi Imam Jabibi ada deh. Ramai binan kade no, ramai binan. Ya ada hitam. Pagi Bali nak kau nak lung ke? Nah, bangga lah. Nak bangga deh.